Chang dar ka ta no kon tingol che lu njau chara ngwan ka go gan chara da loy na ka tin ngwan te ka chara gora banyo ka lar kon ba to ka abde ne ka ba cho ben ka lar na no gora te te to te chara nyo ka berai ko yon te bete ka news nyok ba den ko ta ka lan mata tin ta me lana na lu ngara are dum pan rezi nga me cha chol pan te ka ne di shi ben te gora ba chot ken ben cholia ka ngoda ba wo ba yenyo ka mi jo ye ba wo ngoda tali ba ne tin kon tin charo di lar gwa da me ka mane ri zana la da pan rezi ka je baba lar ye ko pan charo da ra kel kana te di alte kon na chalat ba to ka update te kon ka ne di changa yo da ka kare mon ka Uganda de cha lara kana gwa wo cha te ka ne di cha kap ne te to ka ne je ka wa ka ne je ga Uganda town wa ka mi dor me char ke luweru chika jien ka wune ala wa chika kot karbe ne wa ka luweru ne te to cha ka ka gwa na na cha ka nang tin ngoda kana na ngayet ku jawla ben kana de kono la refugees che ne te la cha pe chen to mi ti la jinubin en go balar ye wa election na na rore Uganda wa we je ga long wa chona ga to na ka jako ken panken bi ka jal ka bi ka wa gwa ni ti go tin kontina tinan entame ko wajen te lo hukuma mi alat lakini tana ka kwan ka election tan we ga jawa ce ta da mawan ka lar ka jaba kana gwa wajen to wolat ka roka tije ce na ka rodien kan Ugandis ka rodien ne kono cha kap cha nga jo kana go ba palun ce yene tinan dia lo bina pal en wajen de ka jeta katin ka kui ka mi ce ka wono jari po da nyama na mo mi cha no ne kon rai doar ka Uganda ka lar ka je wona ta ka indos again member nyoka larne ko na te pin woyen point kun gwante yentin teme changai ti jawche ben ka go mo changa jo ba long ka ba larye ngo jen gari teme wana telephone ken yene ro kon la yena gui gwa da me chobe message me a jen point ken a wacha gwa te yentin changai logo te ka preparation ko de mi che ka me chala ka patai de nyoka lene ulono go jen panken wa bi ka ben ka dudare akodi lo ina na chala de hamnia chang bala kai che chong chabia to ba no rar ka ba lar ye cha we location dun changai men kwa la gor long wa gor ka ni munu konten mo munute mo te la munute ndite te tong de barbar gor ka ke go jen ba tong tin ko ne chala ri wa ke nan te ka tin jen poine de ka di ko jen michi da wuce pen widien jende tonken de katul kakan de katul rono wode bies kun kan munukun de ka chu ben ke de rodien chu gon ko jente la duop mi de yenda wo kor ka ke cha laro go ba long nei to kon te pin ka information na me ko chia ka pes ka mete yen ka internet ne yene de kon te ka Africa ka ne kon te yen ka communication ka jo ka cha gwante yen tin changai lana da dena go gor ka je kan wo de gwatin ko ta kwar kon ta katin ka GPS de na jel ka de gor ka de je so roi mi che ke wono la da nei to go tin ko la ji amni tin kon go ka wo kan chene de ko ta ga jani geng ni ti la ga juri ga jino ba Sudan tin lo ka mela ro da we so cha nga jo ba ya la lar yene de ko ta pin wo bi aratit rew de na mo diok de na wone woba yene te kona te pinba teka ka plan me la roda na jogdun teka ka plan me la roda na jodun ko yeje go bala didi dung me chera ka mete karam ken me de to kana la gwayariet ke je me de yena ngai de roi ka je ntame lakini dero go apu go mete ra me de lo yene de kona te pin so ngan me la gwayariet ke je te ka ti la gor ne je go te baraitin rol goyen cha lal gala kelgen cha je lal gada gol go te kanal gal ti bijel gen reidor gor kanyrol gol te kanal gal ti bijel gen reidor gol kanyrol gol kelgen be ko wol go ka kelgen ba jal ga ino gol go ta kor gol ta ka silgin rol goyen mal go cha lal gada nol go me te kanal gal ti ku ngal ga wol go ta ka padil gin yen nol go re dial gel kor gon re lol go kan ta melge mite kanal gaji ko ngal gayi wol go te kanal gaji ka padil gin nal gaji tal go cha ka jol go
anal gas to kol gon to ka jul gube wol go kwa wol go ka wi gol go no gol go ta kol go ta ka tilgin chalal gar wol go kol go ka korol go chalal gar wol go kol go tin dilgit ka korol go dum no wol go chalal gar wi wel ge biya ka wo jel ge korol go ray mo jeno goro go balar mete karama de je translate kanetin dit please la de je na mo la de jaka pes so ray mo min dong dien min banyo kama balar kon dun ko wo te kon ka fundraising kana me fundraising mala emergency fundraising chola yen ma naka dia tele yana gurgwa da me gora luog duna langan nyando ramete ke duna mete ka jamiti ka $5 ti ka $10 gora luog duna langan nyando achima luoga nana we kana itin konen chal ke ne kon ti la kwar low nwer community tin terio men nyam dien gora luog ma pepe lon ka ye ngan mere nyando wana na ti tin jira me bingali ngo luonga bingalwa ka pes ko wagan kana ite konen nen yen kata gwada mo kagan mar changa lo da langan ti banga chom na lera lo te ka tite tin de chade luon ka mabalat ka media katana na te ka kon bad ngan ba ben ka ye nore dialogo miti ka luon wa titino gulnga ba jo yoda ka kapin ka ban waroi gora luog dun alangan nyando so jana na bagoro go balar jana maka jan gwana na petin te ka ne ti changa lo kan che kita ti den tari ko wo kan cha pan rejinga me chali nga kan pan ba shor ken ba ka choliya raro da moy ka galan ba chi ala ni chi nas kan yo to kona cha nguna kan kama ne yene do kona to kon let kel gore je biya te ka liang ka chi ne no content kona cha la da me cha la da kan ka gad ching kel ka nga bat chi ka ben la go jen cha pan rejinga me cha ben chi ka ben ka pes ko ka kan kon gad kona cha chol tin ta do kon gato kon la gat tin te dor cha ne chol so gan bakalar ye no redi al biate ka leng tira man nyam e tut ton lol dio ke yoti $50 Australian dollars cha ka yor pen nya ja ka melianga ja again chale tut ton lol dio ke yoti $50 Australian dollars cha ka yor pen to kon ka gadan ni kwel bol kwel che yote $50 Australian dollars chaka yor pin kwel bol kwel che yote $50 Australian dollars chaka yor pin kan yote to ka yene to kon to kon let ka team emergency contribution let kon ko kuigan kon ka gan ma no kon te cha wang pan ka pajut e dor ma chal ka pasai sorry biate ka ngayen ta me matara ito dane gari cha yote $100 Australian dollars chaka jaka meri yang do chika ben ka nga gwara je pin ka yen wara ko ken biya te ka liang so je nana goro na mago balar kon ajala dan balada na mo te ka kon ka nyimandan kel michiro da la dung do wache chwe da chaba non santame ngoda kan yoka kan ne ben nyimandan kel michiro da la jen poinde kan yoka kan ne ben mago yoka mago ko ben ngoda ba nyoka malara je ye yenetin ko kenten continent taka pan raising ko gore lobdon ko kuigan content cha bulletin ya panken cha kanen kan chui ke long katana na taka ta duel wal ray mondan ngai kon dia le go kon netin chal ke ji ko yeme ani me la dor me la dundan la wurjanga la weje chon ko kui ko bana ko chui ko wono baya la laran tame go kon dia ka ken kon de kon la ji duel wal ka ken kon ji kwan ko kon ji toyni mite kariya michila bak ngai jego kon dial ka community na kon chana pol dung do wache wiede cha yoriye ye nuorto ko ken la yana gurwa na me ka kuigan kon tin kon chanen kanang bakel dial chuike ka gwala na cha ka latin ka tele me chana respond to kuidien ko ngai kon dial go go gwana na je kon ngatin ajen gwana te jangte tin che nyurtin ne kon te ka bot ne kon in chuch chang chabo in detail yono nga ka jiramo ba jo walar malat ka ga nori so ka kana idaro to tin ci yoken ci ga ben tamra ito dana ta ka yoto kwar Australian dollars yoto $100 Australian dollars ka gad kon to ci chop
jana na goro go banyo kamalara kona rai mi cheke wona en wo charo da bija ko ba jan ka yakel ka live biya ku inbox ninga ani rame chete ka mi chalel chi mi longa ka lane ala noir binga lo chi biteda biya lor binaitin ko kenden kona lat ko community ne kon wiri la porchen me lat yene kon lo ner community kuna ya porchet dung lo wajen chalare char to begin at home michi naitin kona chal ke jishim michi ka ben ngode still michi ya chia gare chia ka wajeba bika chop lakin ne me pel long so titi kana kona lo ye jaw yene tina plus wajen chane kon gwante katin chalare wajen changai ka kenta ka plan ko de ka jakariye changa jo balar ne kona te pinya ro mi cheke wono plus woro ina ne chalat ka toga nan miti kara mi de jelin chi mi te kara mi tia ka ne tin kona chal ke ne ti di number ken wana ka chika wagre mi te kara mi de tia ka yene tin kona te kelo ne ti di la te ka chabaga ne de kon la yo ka telefone de yene yoda ka de ro me de ja walat ka gwade rol gwa cha lal gade wol go bi ka jel gen ka jol go dul gon ka ba kor gwati ndil gid ba ko lal ka dol gora kel gen kanal gaza tol gote cha lal gara wal ga bi ka jel gen ka pa dil gen nal gaza tol go bi ka jel gen ka pa dil gen ko wal go ba kol gwar ba ko wonal ga kel gen a jel go ci bel gen ka jul go bal go e mal go cha lal gara wal go ba lar gal nal ga ci te kel gel ka kor gwal wal go cha gwal jel gen cha ngal gach ka cha nal ga kol gon te ka pa dil gen cha ga jel go wal go a jel al gad dul go ne bi al gar na mal go raye mo gore je wo makan yene ling ne de kon dong daw ling nun ka jen goynir yene na mo yoda ngaka lakin mo ngo yoda ka yo alarami bu gore secret ba jingai mi cha ba kam nyala kwar mi wota ka cha ba ga ba kan cha kam nyala kwar cha ba rai ka je bilazo ne mi te ke mi sin mi gore wo bilar nga ka kuyinga ni won ka kweji mi gore je ban communicate ka messenger yene diala kona la yot kana mai laran ba lar today mi gor wa binga yoda ka kon rodo lar nga gor nga message ka mi nyan gor message ji don ken wadwel gora mi nyan gor message ji mo yake boy record binga jo ngan nga tene to wana tame tila non ka message ne ra yaken la ke ri dun dial mala ko yin nor ka jego ko ye ken message ne dial tila no ngati sie lar tila no ngati gwa da me la kam ga ngane tinga ya go wora ma je wene ono go yene dialo kon dong laran do la tebe dor thank you gar nye de bichol ton bichol tut bay yoda ka wa wato so yene dialo kon laran dor ngun ka dang bakante be balar edun ko kweye so michiran meche ben shugoro bi nga yoda ka daira kin ro kon lat la lar ngalar no ngan nganga goro be yoda ka yoda gwa mene telefona te ka la nyoda je wo rame ra ka raja nga wine mi yoda rol buy la nyoda je nga rame raja rol buy ka mi yoda ka South Sudan ba la ngode wo nyoda je nga lakin yen ji South Sudan biran bar communicate ka nga e chira kon jol ka meler ro nga ko riu dun dia ten kono ten tanga mare we ka jube te ka nei to go ko te dun ka nei ti je to jen mane chero ida cha limit ka ye yene de kon te ka jube ti la gore je go barai kara nga ye so ti ka kana kono de banye en go namne jene kon ka preparation ke duri ai kari wa ba wakarew ri wa ba wakarew ko ro ina ne cha lat akan nei tin kono chal ke ji jane gengne wabe gen kareo ka chika dai ta yura pen kai yai amma je zama chika me wanga na pan jena na bijen tije kana kona bandong ya baro da ko garar mun no yene diala kona chia jawda chia lengwana ta yentin yene tinas ngora ta ka emergency contribution chia fundraising meche chola langan an gore lok dun an ran ka yene ka diatin kona yena gurgwa me ka kontim tilane dang baro watame mono wajen barar ka ye ka pes along go go lok dun ko kuigan kono sharing den siakanen aza chine barara la jicheng mo ko woche te da cheri ai
boto kona te ka gata kona nen yen ke chine barar la ji shenga mo chang ba ne gora community te let ka kwidien ka war ka ne chang dar bat kon ji sheng chane chol kon gat ching yal kon te dor chane chol kon gat ching yal te dor go ba kala da mo ba ka jala ajeno ko yele jogo che barar ka je. So thank you so much baroda garar akon mala te kel ka ye miti ka menawi en wadi let ka kel chidi let ko kel dinga in bok ka ba yo kam PID che men ngara kam yes PID na kwa yo kwa ka latin men yo wana na la ka yo tin la dora menan en la nei pan region kel ka je so shi ko ne ko ne chala gwa mani ngan jo la kente karama ba me ba yo ba ka la ka ngara ka de ba yo kam account de ka di yo toro de ka deposit mate ka jimo chine e chol ka pes kon ji shenga me ka kuidoli dang bakel den ko na te ka bot te cha wan ka patai. Thank you so much.